Ya, ada matutu la fa tu kwa. Hatu haka ini nemba popio nispaka. Haka ini kwa popio nispaka. Ke hiungu ndio ro hautori okukaenda. Ya, barabe kongorero o rutina yo mbongo. Benji mari. Po mbongo benji makare sirwa po makararera. Oma paka yo de kwa orucenina. Yani tulipo pionis paka. Kwenye do kusholinga yungwe na matarere. Ya, kwepa kuna. Ya, kwenye do kusholinga yungwe na matarere. Ya, odembe ya mukaenda puna mimbiri mbwe. Ngwa kurubanda mukaenda puna mimbiri nyumtakame. Kwa sholinga nyumkwe no matarere. Anyo bingurambia bihe bya nino kukaenda ko pupu. Je bya nino kukaenda o pupu. Ya, hukuneno kwepa kuna mpati nonye. Iya kan? Ons kan vir Benji uitbring.
Die laaste vers weer. Want woord die Vader's mond het aan my gees gesit. Walk on was de dra en ek sal jou verfris. Broeders, susters, geachte ouers. Can you shift this side? I need to see the parents. In die Heilige Skrif word daar geskryf, 'n gesprek word daar gegee. Daar is 'n gesprek wat plaasvind. En die gesprek sê, trek die skoene uit. Die grond waarop jy staan is 'n heilige grond. En dis God wat vir Moses hierdie opdrag gee. Want op daardie oomblik, by daardie plek, is daardie stukkie grond 'n heilige grond. Hierdie grond, daar waar julle nou sit, is niks grond, is maar net. Hierdie stukkie grond was tot en met vanoggend toe ook 'n maar net plek. Maar van nou af word hierdie stukkie grond 'n unieke grond, want Benji Rukero slap hierso. Vader het gesê die soul, ons ken nie die soul nie. Het jy al jou soul gesien? Who has seen each other's soul? I have not even seen mine, maar ek kan my liggaam sien en ons kan vir mekaar, en dis wat ons aan die aarde teruggee. So wat die kerk nou doen is, we are going to bless this piece of land so that it is a holy and a sacred place. Want môre sal niemand op die stukkie grond kan kom staan. Ons sal sê, gaan weg, daar lê iemand. Here Jesus Christus, u self het 3 dae in die graf gelê, en dan het u deur u heerlike opstanding die graf 'n plek van blye hoop gemaak. Seën hierdie graf en slê nou die liggaam van Benji Rukero. Wek hom op en neem hom op in u goddelike heerlikheid, want deur die doop is hy 'n lewende lid van u verheerlikte liggaam. Laat hom saam met u lewe tot in alle ewigheid. Amen. Ek weet Benji was 'n stil persoon. Was ek reg? Nou as julle almal so stil omdat Benji stil persoon is, of as julle kos beloof, want dit is onnatuurlike stilte wat hier verstaan. Maar hulle sê mos, jy word begrawe soos jy is of wie jy was. Victor, jy sal dit met jou gaan. Hy sê sy begrafnis sal maar woelig wees. Wat beteken hy is ook woelig. Broeders, susters, veral die ouers. Die woorde wat gesê word, God is goed. Verstaan julle? Ons is geneig om dinge net te repeat. God was goed toe hy hierdie kind aan julle toe vertrou. En God was goed en goeie dae vir julle gegee. En julle het met hom gelag en they were good, great, joyful, prysenswaardige, lofwaardige dae. En daarom kan ons ook vandag lag. It doesn't matter what we are busy with, ons het al die reg, net soos Job kan sê, ek weet,
dat my verlosser lewe. I know my Redeemer lives. Ook nadat ons begrawe, God lewe nog en ons vra die Here dat hy vir ons voorberei that he too can join Benji wherever he is. He cannot come to us, but we join him. En so, die tyd om af te gee het aangebreek. The moment to give back to God in all its different phases, dat het aangebreek. Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort. Gee aan God wat aan God behoort. En gee aan die aarde wat aan die aarde behoort. En soos die preek gesê het, ons is uit die stof van die aarde geskape. So gee ons hierdie liggaam terug aan die stof van die aarde, maar mos nou nie die siel nie. Dear parents, you are not burying today the love you have for your son. We are also not burying the memories that we have of him. All those things remain with us. Ons gee net die liggaam af waarvan dit gekom het, wetende dat God sy siel sal bewaar en by hom sal word. Daarom, daar is 'n spesiale lied, 'n spesifieke lied. De Undertaker op my woord. Alhoewel ek nie God is nie, maar vernou op my woord. Sal ons vir Benji laat sê. I will give you the sign. Daar is 'n lied, wie kan die lied begin? My eerste stem is nie so lekker soos dit eerste was nie. So
zwakheid. God werk op een heerlijkheid, dankzij God. Hij schenkt ons ook die oorwinning door die kracht van die dood en die opstanding van Christus. Amen. Benji Rukero, die is gedoopt door de water in de Heilige Geest. Mag de Heer voleindig wat hij in u dood begaan heeft. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Bij hierdie geleentheid vra ek die wat in hulle kerke begrafnis, wat ouderlinge is in hulle kerke, u mag by ons kom aansluit, sodat ons saam die terapebestelling doen. Ek weet nie hoe om hierdie ding in Engels te sê nie, maar hulle kan toch. Benji Operi Rukero. Benji Operi Rukero. Van die aarde is die geneem en tot die aarde keer die terug, maar die Here sal die opwek tot die ewige lewe. Amen. Die familie Chris. Jadi toilet. Oh, trali. Bisa jadi crazy of die tralies ya. Ik wil zien, want het affecteert mijn woorden. Ik kan hem horen staan. Die wolken van die hemel, zal Jesus weer ontmoet. Op die wolken van die hemel, zal Jesus weer ontmoet. Weer ontmoet, weer ontmoet, zal Jesus op die wolken van die hemel, zal Jesus weer ontmoet. Geachte moeder, geachte vader, geachte familie, Rouklaan, de gemeente, hier die kruis. Herinner ons aan die kruis van ons Heer Jezus Christus. Dit is die teken van ons hoop. Ons vertrou, 'n kruis sal by hierdie graf geplaas word. En so mag die vrede van die Here altyd by hierdie graf heers. In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Amen. John Paul II het by 'n cemetery gekom. En toe hy daar kom, toe is die cemetery meeste van hulle sonder 'n kruis. Sy trane het hy trane gestort omdat die grafte sonder die teken van die hoop gestaan het. Ons vertrou 'n kruis sal by die graf geplaas word. Nou vertrou ek nie meer nie. Nou weet ek daar sal 'n kruis geplaas word. Daar is dit. Die dienaars kan terugstaan. Laat ons bid vir ons broer Benji, tot die Here Jesus Christus wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Here, U het geween by die dood van U vriend Lazarus. Vertroos ons in ons verdriet. Ons vra dit uit geloof. Here, hoor ons gebed.
U het die dooies tot die lewe opgewek. Skenk ons broer Benji die ewige lewe. Ons vra dit uit geloof. Here, hoor ons gebed. Laat ons geloof ons vertroosting wees en die ewige lewe ons hoop. Ons vra dit deur geloof. Here, hoor ons gebed. Here onze God, U is naby almal wat U aanroep. En ons nood en leed roep ons tot U. Laat nie toe dat ons moedeloos word en twyfel nie. Maar vertroos ons deur U teenwoordigheid. Gee vir ons die sterkte van U liefde, wat sterker is as die dood. Maak ons na ons lewe hier op aarde weer verenig word met ons broer. Operi, daar waar alle trane afgeveeg word. Ons vra dit deur Christus onze Here. Amen. Brothers, sisters, we are all children of God assembled here. I hope so. Maar ons is in verskillende kerke. Twee dinge maak Christene by mekaar. Die doop. Alles die doop nie as 'n baba nie, maar alle kerke glo in 'n doop. Die tweede ene is die gebed van die Onse Vader waar die apostels gesê het, Here, leer ons. But Lord, teach us to pray. Ons almal is geleerd. Ek weet nie wanneer my ma vir my die Onse Vader geleer het. Maar ek glo julle twee as ouers het ook vir Operi geleer. Hoe en wanneer weet ek nie. En so is ons almal deur ons ouers geleer en ons leer weer ons kinders vorentoe. Let us unite in that prayer that we were taught by our parents, who were taught by the apostles from the beginning. Onze Vader, Laat die koninkrijk komen, laat die wil geskied, soos in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergeef ons ons sonde, soos ons ook ons kunstenaars vergeef. En breng ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. broeders, sisters, geagte Vader, moeder, ons kom die oomblik wat hier aangebreek het, is een van die verskriklikste en moeilike oomblikke. Om hierdie graf vir die laaste keer ook te sien, om vir die laaste keer vir Benji te kan groet, en om 'n groet te groet wat 'n groet en 'n groet is. Want hierdie geleentheid sal nie weer gebeur nie. The next time each of us come to this grave, we will come to a grave wat toegemaak is. En nie na oopdrag toe nie. So sal ons met die proses dan nou begin. Die familie, soos die huistradisie, of die familietradisie sê, wie kom eerste volgtaai ene, die kerk sal nie daar so besluit, wie wat maak nie. Maar nou, julle lyk nou nie asof julle kan sing nie. Hoe sal ons nou met die graf toemaak te doen kry? Let us first negotiate that part. Okay, Lisette sal iets vra. Ambao kupura sabi oina no ihe kaya njerwa. Okaipo. Kuili kaya njerwa. Vra. Oh, alright. Ek verstaan, daar is 'n versoek en 'n verlange dat iemand van die ma se kant en iemand van die pa se kant dat iets sê voor ons toemaak. Nou as dit moet gebeur, dan moet dit nou gebeur. Maar ek sien die ma, die ouers se kop maak so, ek weet nie. Permission granted or not? It's fine because our messages and you were not granted, so it's fine if there was a message. You were not granted. Yeah, so it's fine. I will talk to my son. Is it yellow? I'm confused. The grandfather must answer. But usually, but that's after the pastor.
And usually at the grave, we don't shut the door. We just pass by. In that order, father and mother. Since I was just told now. Yeah. I'm also confused. Alright. Dan as dit dan reg so, dan sal die kerk dan voortgaan soos wat die groot man verduidelik het. I know that. Luister, ek is ook herinner. Reg waar, noem stroe. Ek is ook herinner, is waar. Maar laat ons dit hier na vat. Yeah, so I'm hero from my father's side, paternal side. Yeah, so I have an idea on how we, say my people, operate when it comes to open graves and so on. So, and that's hoekom ek sê ek los dit in die hande van die familie, guided by the eldest person. Maar ons moet sing. Ja, wie sal begin sing? Terwyl die familie vir hulle gereed kry. Ek. Ons kan begin. Maar dit ook omredo. Wat jy so deurloop of turn around there. Wat is die beste? Julle moet so kom. Ons kom hier, do what we have to do, dan kom ons hier verbruiken met die erop. Dan gaan ons dit doen. So ons wat hier is, dit is just, dat is het
언제 hitego konyana mushengo wenu kupata hiyo na vitu za kike
Alright, nou wat die mans mens ook klaar gegooid, weet ek nie wie sal by die graf toe kom nie. Maar ons moet nou die graf dan toemaak. Removing the devices. Ja. Kan die ons die man kom help?
ya matusho kuneno kuhepa mpura tinocha mutakami shungula hetu tufaita kwa mandero sorry okuneno kuhepa kove ove munante ngwalimba ngwa pura teno mbako ngwashe olinga ngwachiti yaviovandu vetarere noho walongwa hena wainene kutarera watarere kehiwe matusho kuneno kuhepa kuna mama shavi onja nju tupothero kambo ndangi yuri tupate no mapatire to mathupinge tamburi muthando nengo twathuvitha mamunu mamutarere Marika mtu wanje mwandu wa kurupanda mwishi wayo asistenda yetu kisharisha muhona ukiwa mundu wanje kushina yete na kapinduka shungura kama na kiyo shakishemi kakeyo jinari usho mundu na mushiminika lemba mbunga akatarere aveho pengine mungu tehi avenga mwapuye kumulio wa mulilo wamba kuorokereka ndangi ushende no mwapaka kuna ite mulungu yangu garuo ndangi no hiwiro kunganda yo wamba kuorokereka ya mwandu wakahenga ba mina usho nganda ya mwandu wakahenga ba mbiishi meimimwa kia mimwa kahenga wakubishi mbiishi meimimwa mbiishi meikanga ushana mundu musha ndangi ushana mutu batera shinene mu bandu mabehane okusuka kushiriko murambi ene muhite kushuya paki anu hinembo ndumi yarura ulira rupejino kushandangi kwene amuri mwapaka omwashi woshiberisha na mundu wanje kana omwashi woshiberisha omwashi nteruwa naye omwashi woshiberisha mama shiberi mushima ko Kristine rukero ngoma mungu woshiberisha mama mwa kumiksa rukero nima kwata mbinji rukero Mami ongero alku ineri ongero ndo kamufanya kuno mwana kutusha amongero bakawenje tokushana aimyaro ndangi mbiri kwene amuya muye buma kongero ngako orokereka na pekure nupe happy banashi ngako orokereka alikana mwana ngi mukoma saucha mungu shugura shondo ne mundu munishi mungu shugura kuli shoja mungu ushugo yando lima mungu shugura okushamya mungu shandangi mbiri nokoba alele nausha mbali poma ukoye bali mbali popade uzinamba tala nawe namba shini mona shini poma tayimba manisho nameka ameta yubula bemu mundu mosha ndangi ko amindisha myalo ndangi ko mundu walirwa ko fode ombara ochifa yaliwa ko minana mishwa na kushana ndakukaye nongalero yakahasha komanda ya plateau no wiro kashona kahashona andakuka mwandu walirwa kuhole walirwa kumubangwa nyuri mimi momo politeka kasa kuka nomba ko rukereka ndo andaku foundation ainga foundation akasha imimwa umba onandishi amemwa shina mushi maini mwani shuru ka kompyuta mundu wanje irembo matusha ndangi shikuti mashi kuto ndangi yeni ile kushosumu ni kutoisha mashi ndangi nina kushashi chini nese bitumbiro byo penja nese bitu bahara zirimba mbiri ko saje mubyo ndangi yako muri yalino yatolero mbombo nini tatemu nini waije yako muri wandu bingi biri nguka byamana kabina bakaramba mabe kubitaliana wa ndangi zo ni wani kama mulimusha binwa abe tembo batalere mbuno shene ndangi mwandu wakukana ndangi mwashi wa system okusha tomisha ndangi kwa mbamba karakuna ete mulungumbiro mbambe tubatere mbaetere ombatero lao musha ndangi peperoshi ngatope bekule mwana umushali chondoa kwatuka katira kuye no yoshe wani wale kuma tutatere naye pewe mbo bizo uruhode Mfa panjara kalandu na yetu mungaro ongiyo nini ongumise ukulambo mundu yoshanga hino okutabu chakolo nende maisha biko sekushanisha omushiti oshina mondolera ndi mwe kumunu bandire kumunu kuna kumwe ndini ati nyamekera mwana minaja kabika yo mati mbango yetu kabiri kejini semba wetu onjambo munyi mashiwa ndi pia na mimi ukiri polisi ana mimi ukiri ikishiwa kwa temati kushatiri kushapaka endeleye musharisha mwone kwenda nini nike mauya nike nisha ndangi kwa ndembe kutukula namba shiri kwa masho mutini tekinga shiri ngaripo ngulo ndo kapetua okuza ndangi ndwa akupani okunene kuhepa mama wanje tetoni tukano kangumbire kutukumba tusha omenara ihe noromuna
norombe punjapuke oshomuna nime muno wakumbupu na eto muna niombako matuyo kunene kuhepa na korupanda na mamasha beonja bai kunene kuhepa kuruthioro rwenundo numwe turaithirarikana mu mauvanga ehenga ngutwaka pamwe matushandangi amen.